Wat ailat ika spa bonlong kenrat halor jengpi. Pensngo ufada Barnes Mawrie kumkongsan ha kango kademblei ha kelingko jingdap ba Southfly Snem jeng ka Divine Savior Parish Nongthymmai bat ka badiru ka Snem jubli rupa ke jongu ko Lyngdoh Reunion na ka jingis slop ka seng solution undang Bosco. Ya kini Rakhe jubli rupa Yusuf blei Barnes Mawrie lapan bet ringkat lang ban Rakhe ya ka jingdap ba Southfly Snem na ka Divine Savior Parish ya kebalak pelong men haga ad kendai tarik benai nailur hak tegi cekahi. Ufada Barnes Mawrie aba pensengau ya kipaj blei halor kamat jongka spa bat ka jing syakri ya blei ha kipaj benriu. Kum ki khon ki batip ya blei bat ka spa ki long ke jing ai sembah jengu dan ke jing kerku. Henry na benta ki bamdon ke jing songnam ya ki baduk ki bajinjar ki long ke jing tim ha ke jing tim jengki shushu ublei ha ke puthei ubu ya ki khon jengu ban im ban bam da ka jing kamai hok bat yarap ya ki bdan kam habadon ki jing e ulong ba ka perthai menta kalong da khongpong omdan ba a jing bam ya ki batkan ken kordor pen ban ai bam ya ki mrat ufada Barnes Mawrie la pasiau ba ka jing ruspa kamla ban ai jing sup yo ruspa hendai na benta gitu ki berispa da ka hok ka baki kamai da ka umsep kinang yo kerhai bodon kami ka spa bandon ban yo jing im kambon sin ki barispa ki kham nap bat ki krop sarong bat ki baduk ki basuk ki kam junsur mesim namar kata wat ailat ya kespa balong kenrat halor jungi bat ulong bo sha yu blei hakmat bat kan wan ka koi ka khya bat war ka show spa ha prathei henai kan show ya ki junglong mesim ka bri ka jingim ha ka jing koi mesim lapan sengo fada Barnes Mawrie hak te kango kadem blei ba Southfly Snem jaka Parish Nongthymmai bat ka jubli rupa Yusuf blei Barnes Mawrie kom Lyngdoh Reunion ulapan kemau biang jaladi ha ki kintian im sengi ha ka sing kentang Lyngdoh wa arsan Snem mensyua da ki kitin ban tip yu ha ka por babiang ban it yu kham janai ban syakri yu da ka jinget ya ka jumper ketang Lyngdoh Yusuf blei Barnes Mawrie lapan ketang the Bishop Senrop ka Archdiocese jong la Chlong ban Guwahati u Bishop Risto Phanrang mensyua ha ka khat khandai tarik banai jeliu usnem khat khandai spa khandai pesau ha Divine Savior Parish Nongthymmai ha ka sing borom jong Divine Savior Parish Nongthymmai u for the Barnes Mawrie la long kongsan ban permenta ya ka mas bakhoi hargat ka jing sanalang Parish Priest ka Nongthymmai for the Glorious Imli Lyngdoh Senrop ka Nongthymmai bat kiwe-kiwe. Ufada Barnes Mawrie kumban sa nam ya jubli rupa ulat tho ya kawe ka kot khasi ka blai kerteng u khasi ha ki minor bala palai pe ba duba Charles Pingrop bari nong ming khmat ka Nongthymmai. Hagte ki singi jubli rupa ufada Barnes Mawrie u Parish Priest ka Divine Savior Parish Nongthymmai ufada Glorious Emily ulamai phang chapang jingim ufada Barnes. Ha jingim ufada Barnes ulong nong tho kot u nohikai theology unong tho jinwai bat nong tem nong put ufada Barnes Mawrie ulong nonglum nonglang yegi khon samla bandan ka kunhon wai ban chimenta hagijing kop wai bat ki kam ki ba ufada Barnes Mawrie ulale ban sandur yegi khon samla kilong bola seng ya ka kunhon wai ka choral evangelist choir ka Maulai Parish ka Don Bosco choir mau ka siang penthorum khra bat ban hikai jing wai ru kedak jo kecingmen hak Parish ke jumi Rakhe te hagi kuliah bagi bagi asal pada sini ni isai ia kata gejima juga spa pertai lada yum semutu lada yum penungkam bahaya ka hagi kuliah bagi kong Yesus kumno u prophet ukren sepang kita Gibril hai Israel ki baru spa dan tiba im hagi jing pahu pahai kumbala Yesus ki tia hagi jing tia ke barem dor ki bam ke barem ki jing di ki barem ki penlut por hagi barwai hagi baya lekemen Wakin patio, iki wei pati bersitong di balana. Nakin kada ublei usosi, ublei usodom ni kata kejinle bejuki. Wat ublei ukular bo sakin sitong niki. Namar kini kejinle bamsud nyo juki, omde beki ruspa, omde kejinle bamsud nyo juki ya ki wei pati bersem lama.
kajing bamdan kajing sengaulam ye kiwai pa ki baduk ki basitam ki bahab ke jenja kalano kata ke de kajing kristam ke bakin sayo namar kaniga kajing bam sengaulam jeki omdai bati ruspa ke punjuro ha gospel ni kaniga farsi jong jisu basngotan nat ha ka bangi i uni beruspa uklan la pop daga balong beruspa kajing bam ruspa jong kam de ka pop Henry kapag bawle kalong bu seulam yo brio baduk ulasarus unong krong ubadan hakalori jemu seulam yo tau bapli baduk unong krong tang khidya ke jingbam rumah lesu ajun bani jiksau jemu Henry yo ni brio bapli ubadak di krom balsam lana uni ruspa ule bamsetnyo kata gede kapok jemu Ladau la penentram bahaya ke sepaju banyak yang beduk unjin dalayo bijing berku ke bakra. Nama hikmat jauh belai. Kebakongsan le kedai kata gajing imhok. Gajing imhok lene gajing penentram hok ye di bawah belai la akhirnya. Jadi tiba Parish Rakhe nak minta kini kita buang bukti yang akan dikasih, kemudian nak berbuat tiba. Udah mulai berperang bang, ubrio bapuni, ulang ubrio bapro jadi baru bayar jadi diperkat. Terakhir kata kubur baru berkalang berbedai. Aku apa kerja ubrio ini kan smart bapuni, kalau pada area seorang kerja ubrio bapuni kain. Dengan itu, di beriu ini di Parish ini Islam menunjukkan kambun. Nabi kata, moni di kesalahan kau di kalau minta beriu untuk pro itu jadi tiba. Kalau bersolusi tentang beriu ini jika jumlah menunjukkan tempat terlanggar. Dengan itu saya akan senang kiu sekarang. Kalau ini beriu jadi beriu smart harus pulih. Nanti kalau solusi kalau akan ini kita lain kita isi jadi. Kaya Kristen mission tang 10,000 tuli. Tang 10,000 tuli apa yang dipakai oleh bagi anak layak. Kemudian kejadian dalam guna bahagian yang tuli. Dengan bagi sambil ini kampan ikan asul ngapuli ini smart ngapuli apa? Kenapa kan pro kejadian tuli berpihak kejadian berkat. Dengan so kemudian berpelai ini berkat pun kejadian mau bulan ini dah negosiasi barusan dengan tentang Lyngdoh ini. Okey, kalau kejadian ukasi menolak bermenta. Jadi kejadian pusat halal kejadian long juga jadi berdiri ini. Dengan ini berpin kulit banyak jin toy nak bermenta. Dari tadi kalau lo ketemu kejadian kecil tiap yang jadi berdiri ini, bagi kita nak beringun kejadian mah di bawah hak yang jadi berdiri ini.